Banorët e fshatrave Trapçindol dhe Rashtan së bashku me përfaqësues nga bashkitë e tjera lokale, të cilët prej ditësh janë ngritur kundër vendosjes së një deponie të përkohshme në afërsi të varrezave myslimane të qytetit, kanë zhvilluar sot një takim me kryetarin e komunës së Kërçovës Aleksandr Jovanovski. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Myftinia e Kërçovës, të cilët i kërkuan kryetarit që në atë lokacion të mos vendoset deponie përkohshme, duke theksuar se një vendim i tillë cënon ndjenjat e besimtarëve dhe familjarëve që të afërmit u prehen aty. Dhe ashtu siç ua kam treguar dhe theksuar se në ato varreza në cilët projektohet apo planifikohet një gjë e tillë, domethënë të gjithë besimtarët musliman janë të prekur në mënyrë të drejtë për drejtë që u cënohet pushimi antarëve, familjarëve të tyre atje ku i kanë kockat e të parëve të tyre. Për atë në mënyrë shumë të sinqertë, pa politik, pa prapavi, në mënyrë shumë njerëzore, kërkojmë nga ju që nëse ka një gjë të tillë, me shumë dashamirësi të hiqni dorë nga ajo pjesë që mos shkaktohet revolt edhe më i madh tek pjesa e besimtarëve, që më pas e dini se si përfundojnë çështjet tek ne, ose do të ndahen në mënyrë ndërfetare, ose do të bëhet problem ndëretnik, ose do të bëhet problem ndërpartiak dhe kështu me radhë. Nga ana e tij, kryetari Jovanovski ndon se garantoi se në atë vend nuk do të realizohet deponie përkohshme, ai shtoi se vendimarrja përfundimtare për një lokacion të tillë do t'i jepet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor. Да, значи сакам да кажам дека немаме никаква намера да градиме таму ниту претоварна, ниту депонија па најмалку, значи според законот и Министерството за животна средина во држава се предвидени неколку регионални депонии за нашиот регион. Регионалната депонија ќе биде во Новац и во Битола. Значи депонија значи место кај што се одлага ѓубрето. Се истурат и тука после што ќе прават тие дека се прават. Во Кичево е предвидена претоварна станица. Претоварна станица подразбират да се донесе тука, да се истори од камион, од комуналец во шлепер и да се однесет. И све друго представуваат кривично дело. Ама ние тоа немаме намера да го направиме на таа локација што мислите вие. Нека си барат живот на Министерство за животна средина, нека си најдат локација, нека ги оценат ингеренција на општина Кичево, јас се повлекува јавно ми кажувам, не ме интересира тој и нека прати што сака. Значи кај што ќе си најдат локација, нека си играат. Megjithatë, në momentin kur banorët kërkuan një përgjigje me shkrim nga komuna e Kërçovës lidhur me këtë çështje, kryetari Jovanovski e konsideroi këtë kërkesë si ofenduese. Ние бараме од вас со најкусен рок еден писмен одговор до нашите барања што ги имаме до општината Кичево. Тоа. Ги имаме поставено во општината ние нашите барања. Значи барањето е тоа. Ние бараме, значи, писмено ако е подобро дека ние имаме родители, стари луѓе каде не знаат, тие сакаат да видат црно на бело. Во мене, бидејќи ако не ми верувате, или пас ако не ви веруваат родителите, тоа што правиме. Значи ја и еден писмен документ и 10 писмени документи може да ви даде дека нема да прават и пак да го направи. Ако мислите дека сум толку расипан човек, дека нема образ. Значи, прво нема потреба никако пишен документ, затоа што не сум овластен да дава такви пишани документи, дека ја нема да правам, не може да правам нешто што не ми е предвидено за правење. Тоа сака да кажа. Фала многу, имајте убав ден. Фала и јас исто, нема проблем. Уште едно ќе повтора, таму нема ништо се гради и слободно си кажете на сите родители, на сите, дека ништо нема се прави. Banorët shprehen se do të vazhdojnë të ndjekin nga afër zhvillimet dhe se nuk do të lejojnë që në ato lokacion të bëhet deponie përkohshme.